ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wigwatio kana wati ndani ya samondo musesi wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba umundi ni wa thanthatu matupi 11 mwai wa 12 mwaka wa ngili ile na miongo ile na ile ni muthenya ula kwina ithau katikati wa Croatia na Morocco ithau ya kumandano 10 namba 3 ndeni wa mathau ma kusindana kikombe cha nthi cionthe kana World Cup na ithau isu ni ende kwa oyu ndio kabage 7 na atia ya Morocco makunitwa mbao ile kwa imwene ngwitha ndio nengerelie mau sungi watondo makwitha maende na ukitika nayo na uthocha ba Vilingi ni wa Mauvoo ni umanithie kila cha katika muno ile mbetani itu ya ukamba na Kenya yonde tunena ni kwisila ile itatu kenda imwetano na ambayo tumani mukuve batende vinandeni wa mitandao itu ya mikumokanile yetu yambia na Twitter @Mutongo TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni Vilingi wa Mauvoo ndeni wa Facebook Mutongo TV na ERASTUS kithuku wa NZOMO YouTube Mutongo TV Stock FM official tuambe kuona amwe ati wala tumanengete wito utukoni wa monde Mbanesie ni pamwe na bunge ya kaunti ya Makueni kufikia vuni vitukithite mititatala 3 ya vata. MCA wa Matu Judas Ndawa kwenda enende metano na akobethania alame umata vya mali. Ndongo ikitwi kutwaisya umbano wa kumanda Mauvoo itina wandu ele kuwa wania ithimanga mile mwingi. Na amwe ma enende kutani ya kinando cha Asla Fund maiweta take mathethe tifanene. Vilingi wa Mauvoo ni na uthocha ni umanyithie ni ERASTUS kithuku wa NZOMO na ke Sharon Ndinda aliula Mauvoo kwanzia ya meko na tuyambiane kana itina wandu eli kuma mwingi kuwa wani aithi mangamile kikalo kimwanya cha kumanda Mauvoo nikitwaiwe kati wa atongwe makitwi matongwe ni commissioner wa county yesu ERASTUS Mbui muyumbe wa Mwingi Central Gideon Mulungi na enende kuma isionesia ukasi mwanzele na Kathungu Mbui nukulilie enende maikethi wa mayosamia omoko nemo aiweta kana serikali ni yovete kavyo ukule kuikiria kana Mauvoo ni watu manua kesioni kiunake Mulungi nutule muti mauvisa ma usese aiweta tamakomete uyane wo Lina Musangi ni wokuvingwa Vilingi wa Mauvoo na ilivoti ni kikalokea kunena ni semu kila kiatu isioni sia Kathungu mwanzele ukasi ni wodini yangu ni sub-county ya Mwingi ya kati kila kitongo isoniwe county commissioner wa Kitui ERASTUS Mbui. Tafadhali watu wetu nataka tuelewanwe. Uwe ukaitina wandu elikuwa wania ithi mamba ya kisomali kiumwane kie vala aithi ama wetwa tamavi kie kisioni kie tina wangamile sio kukudho wa isioni sia Mwingi ya yelo na Kitui kia idheo. Ile shida hiko ikiwa ni ya mwalifu, sio kila mtu mwalifu. Sini kweli? Na ikiwa kuna mwalifu anajulikana, sini kweli? Kwa hivyo mimi ningeomba tu tuweze kushirikiana, mwalifu aweze kutambuliwa mahali yako, ndio sisi tuweze kuchukulia yeye hatua kulingana na sheria. County Commissioner onena na enenze ani wa makule maike kuyose amia umokoni akueleze kana serikali yenguno kuikithe kana ni atumani ya Mauvoo kisioniki. Na tumekuwa tukisema hatujashindwa, usitusaidie, tuachie sisi nini kazi tufanye. Mimi nikigongwa hiyo risasi niko na license ya kugongwa na niko na insurance. Lakini wewe yafaa uelewe, mahali utaona bunduki, mahali utaona ngamia, there is a probability unafara hapo. Sasa wewe ukitoka na mshale waenda kufanya nini? Tuko hapa tumejileta. Why? Kama kuna shida yoyote, kwa nini usiachie serikali ishughulike? Oingi commissioner uli waeleseka namwe maenenze mamba ya kambani makombwethete miunda yoku ya ithi ama ngamila kiki kwa thothe ya ithi kuende ya kuidhi ithekani ii. Hakuna mtu anataka kukalia shamba la Mkamba bila idhini yake.
Naona tumechemka zaidi, hatuwezi kuongea tukaelewana saa hii. Labda tutakuwa na kikao kingine. Labda mchague kamati ndogo yenye tunaweza kaa chini nao na tuongee, tuelewe shinda swali nini. Muyumbo wa Kisioki Gideon Muliongi na ule vikita kikaloniki ni wa matula mutima ofisa mausese Kisioniki kwa kila waweta kita kiende kuwadhathe uvungulu wa Muu Kisioniki. Tukifahamiwa na Wasomali hapa, badala ya polisi ya kuja haraka haraka, anakuambia nenda police station ukaandikisha. County commissioner na county commander, sisi tunataka kujua ripoti ikipigwa pale polisi, Wasomali wameonekana mahali fulani ama ngamia imeonekana mahali fulani, watu ya hapa Kadhungu wanafaa kwenda kuandikisha statement kwanza, ama polisi anafaa kukimbia kwanza kufukuza ngamia? Polisi kwanza. Inge Muliongi ni wa makule maofisa ama vikie kumosia matambi makimia wa idhi na kumadhaki kotini ya kuelesekana miunda ya kamba tetea ambaye indini ya ene ya uemi. Mashamba yetu ni private property. Kama na mnagani? Ni private property. Kama Msomali ameingiza ngamia kwa shamba yako na ngamia imekuja imetolewa, huyo Msomali anafaa kushikwa ashtakiwe. MCA wa Kisioki Kiangune Jeremia Mutua nake niwa ilisekana madhayo maekali ame muisioni itina wanduele kuwa wania idhi ngamila. Ingeni wakule kambi ya Mwanzele ila kilomita nini kuma muvakani wa kaunti ya Kitui na ila motu ya Tana River na vala aidhi ame uweto tameki yendala Yombongwe. Naona hii Mwanzele iko hapa, wanaita Seregesa. Hapo ndio shida kubwa inatoka. Hiyo town tunapaswa kuipiga ikae kama mchanga. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma nguni mwingia katika nchini ya Kitui ni Lina Musangi. Ni muvyali na natwe kwatia kana mugono kwesa kutuma ngale kwezo cia mwinge na Getui yonthe kula kwethetwe na thina wa aithi mangamile kuvithukia enendi ma county ya Getui na kufikia ona kumoa na kutiangi mena maumizi tu Mauvoo miokonia maundu mausese ni kana mateleva maloli alama kuwa simiti kuma kizione cha The River kuthimusini wa Getui na ala meweta tamethetwe maivuthukiwa ni nzangili kizione cha ndumoni masani ma utuku na kwanangi wangalisio na kuvenwa ni meka ila serikali kumanenga usese kizione kiu ivindani ye ya masikuku mainena na Vilingi wa Mauvoo mateleva matongwe ni chalo mwembe ni mawetakana mena via munene wasi kusya usangili kuongeleka ivindani ya sikuku vala meenda maofisa ma polisi kuthingilila Mauvoo kisioni kiu Onesimus Chalo na ilivoti kwa withiani. Ndeleva siangalile kwa simiti kumadhiriva kukapa musini wa Kitui sine na Mutongo TV ni sio malu cha kiyo chokula kwa maofisa mosese kuikithio sese imalelo ni masani motuko ni mwathingililwa maine na Matongo ni chalo mwembe nole ndeleva wa loli ithi na waweta kuithia methito maivithukiwa kile vindani nzangili masani motuko na kuveno mali ona kwanangi wangali sio kesio ni chandu umoni ni meenda serikali kuikithia mu vindani hiya masikuku balaba maweta ni batonye kasi kosio ngi ikongeleka itandeleba nyenu kwa simiti kumadhiriva ngoka Kitui ngasio kenge adhiriva na tuma aku kutukie wala sia bika saina sia we yota bika saina to koma kwa bonza tukea kubika Kitui tuma baatene kwa baundu mondo ibeta saa 10 no moma sia road block yo meazo na meva amaenda mbesa mabe na ndo mambe kate mabe na ndo mabetembeta moko mawu matembeta mawu yute ukula siasa serikali yetu kwate munobo na sisi muno lelo niuzu kuma kwa vonza kuka ba Kitui mwe lelo ni bandu me kwa kun between kwa vonza mpaka Kitui be bandu beto andu monebu runere andu me kite road block sio bo na we yani me open andu siendo we ama kimangali yaku mayume siana we ndu zikilami okimia kwithi ningi zitho gukundu kwitwa bo kwa mithemba ta kuma masaku mpaka junction
niwithi andu mamithemba mingi withi anu kuona andu maikuungamia kwa wivinda ii waungama ni mundu utesi ndukaungame ingi ni mamenda mateleba nyanya kutwangali kwa wi munene vindani ya masikuku wikithia vai mbange na kuusiwe vindani wingi wa NMB windambukani sia kwenuka kutani ya masikuku valangali mbingi ikwithia itwawa kwa mwendo munene teleba ivinda ii ya musimu wa Christmas twiyumbanie tusuviane ithie ala maendete a mau ala maendete a mota na langi nundu lelo ni wandu ingi na andu maikanyo muno evinda ya sikuku andu mathi na maithi muthenya maikathi no tuku muno kila kingi kyanye ngunena ni tunengo za tiuli serikali nene a serikali nini nundu ivinda ya sikuku kwitha maundu maingi na andu nimeyose amano ziwithia nimekwenda kwika sindu ilite kwa government ni tutwae na individual na serikali thitu tusunganesa ona wiyo wa mateleba ama maloli ni makule mateleba anyanya na alama twangali sia kukua NMB kutwangali sio kwa wi munene na mwendola witikiletwe vindani ima kwithia maikwa NMB alamenukite kutani ya masikuku valangi na momangali lingi andu maambilia wandu mapasono indi muno tunene ngali sia ambilia andu mangali sia ambilia idwezine pinde alashi na mwiwu yani kwou fukuma yindi bailite na mwithi speed lasi yailite na mwikethwa na lashi muno twaze mathayo mandu nundu wa mothe nomwe kana methenele nundu sikukwithwa matuku 25 ne tuku yimwe atwelite kwasia thayo nundu wa methena oili no samwana oyo tandeleba ni wishimandeleba monthe sikukunzio na nguma kulia kuleluni methwe nguma kulia kuleluni methwe metho muno nundu wa mbanga ile sithwa sikukuni nzangila sithitwa siivithukiana kwenye masi mateleva hama maloli masani motuku sithitwa siitwa isia kiko ki katikati wa tiva na ndumoni masani motuku vala ndeleva ithi siavika kisioni kiu sithia lelo uvingitwe kindu kila kitumasua mongamia ngali sio na indi mevikiana kuvithukiwa na kwina vata wa serikali kwisila kwi maofisa mosesei kwikithia vai mwene nthi unavithukiwa na kuumiswa unduma na kuvenwa mali yake kwanzia sia kuvenwa ndilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Neto Onesmus Chalo ni muvea Ones na tuma kaunti ya Kitui tuke kaunti ya Masako mutongoi wa ala anini mbungeni ya Masako na ula ingi ni wa MCA wa Matu Judas Mbili Ndawa ni wenda polisi mama tuma mose matambia ene kamboni sia kunenga ne mikovo ila waweta atasio nenga ne mikovo kwa ene ndemusini wa Matu na mayo mwone kuiva makosa mali yomba tena mabalua kuma kontini uwo yuka mithenya mevuthu itina wake kwithiwa another kiti mutatalambe wa mbunge ya kaunti ya Masako wa kwenda atandithia asuma venwe mavalua ma utandithia kana license mutatala ula huna vikena kwa vitu kithwa Daniel Mwangala no kuelezea MCA wa Matu na ula ingini mutongoi wa alani ni mbungeni ya kaunti ya Masako Judas Mbili Ndawa ilisekana onetina waki kuvicha mutaratala wa kwenda kambuni sia ukowithia NND kana Shylock ilasi na kovera na siambesa na itina kutawa mali ya NND pateva lua kuma kotini no matami mavuthu mosetwe ni polisi musieni wa Matu andu ame kama kaunenga ngili 10 kana ngili 8 na utaitwe ngili 8 wale kuiba mayuka nomba kwaku kana mayuka maikwesi yawe yani baloteza ambo kakibandani mayu lazimithia mautwa nomba kwaku kabingwe mose miyo na niboto kwenda kwasia kana kindu kila kiende Matu ni laita all over with violence na etienda polisi nayo imanekana issues ya civil na criminal kuko bana mbeza that is civil lakini no kuyoza mali za mundu pate order ya court that is criminal na tenda umatabia maeke kutethesia andu ala meobe na andu makwa nundu emba ne twa reportika na andu makwa ima reportika na ne mabenwa sindu tiyenda polisi iyeka anything na juni kusuggest kana polisi ne meokolioti na andu ako be na andu maitu na ibo to kwenda kwazi ithie tuyitikilana na mundu ute uthukuma wala watumiwe emba ni OCS wa Matu athukuma wala watumiwe na ala utethia wiyosu ithie tiyekala nake ni tumwia amanthe bandu bangi aende nundu atumiwe ko protect lives itu na property itu nake made utethio wia timba na any business nake tazi amanthe station ingi atwawe na ende ala utwawa katiba kaitu article 1 of the constitution inenganite option ile yasiaka na power of the nation lies with the people na the people can exercise that power in two ways directly or indirectly
Judas ni wenda polisi kumatu makaseka kanda na kumosea matambio alame kwithiwa na makosa makutava mali ya NND na kumathinia itina wa kumanenga mikovo ndateta ethiwa vai matambio ma mituki mekwoswa ni vatoneka NND makatwaisya maandamano. We are only giving ultimatum. Kana kila kenda beto kithiwe mbunga ni lazima kiimplementiwe. Na chala ya kuimplementiwa. We go to option B. Na option B ni directly. Mwananchi exercise that power directly. Article 1 is read together with Article 37. Ni nengete mwananchi mwana wa kuandamana. Kwa emba ando maitu maikwewa matabwa. We go to option B za ukwe maketi. Na metele maketi ito maite. Uneni undu kwa watu mbauni MCA wa Mbiuni Peter Kilonzo Elias PK na kiwala wenda matambi mituki moswe ndambula kana kikalo cha mbunge ni cha vitukithisia mutalatolosu valaji wa unya ukani kwa langi mena mituo tesu ya kunamasia NND. Kendo chambe tunate ina twethia kana pe company si cooperative alama na benete NND malio tienda kwasia kana company isu ndeni wa mbunge yumbanete nenabinie kuipinga na yasia nundu wa ulusani wola maendeze ndeni wa ward itu ya matu mairi ni wa license yo nundu wa kila maendezi na yetu nanenga ni ultimatums na orders sia kana mali lama no si matunge within 7 days kuti kuatia kwesela maobea ni maitu ma isalu nikatumanekana mali isu matungi na endi company lazi na metuko tesu mata kwekana masaa kutiko kokando lama kuiwendeni wa county singi nikana moke kubenando uyu kakavindani kala NND maende na uthungu twa muno ni ngalama yulu ya mekalile aingi momosete mikovo kundu kikivothokanio na mo atongo imande na ukulwa kuthenikia ngalama ino yulu ya mekalile nundu mwenendi wa ukwati munini nwende na kunyama vate kutetheka. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kumava matu ya takauntini ya Masaku. Ni muvyada ni natuikwatia kana ene asu ni makuitano na mashailo asu maende na kumanya masiangaliko nisu maende na kumavena malio maimone kuiva na inde tuisongana mbele kana uvisi wa mwandikithia wa siama cia kiuteti nombula kana ni wende na kuivanga ni kana kualiula maundu meokonia ungami wa ilovia kwi siama cia kiuteti ovamona maundu ma mutandao ntheni wa nyuvani wa mwaka wa 2021 ainene akaunti ya Mombasa mwandikithia wa siama cia kiuteti Anderito ni waweta kana uvisi wake no kuendea na kwikia mawaranyo memwanya kuona kana aka alama kwikonia na maundu ma kiuteti maina nyamawa kavinda ka mithungululo na usindani utailite. Angelina Mose no kuelesea mbeange. Nene ava kaunti ya Mombasa mwandikithia wa siama cia kiuteti Anderito ni waweta kana uvisi wake no kuendea na kwikia mawaranyo memwanya kuona kana amwitu alama eko na na maundu ma uteti maina avikia kunyamawe kavindani ka mithungululo na usindani utailite, which among other things is looking at our performance as an institution in the last general election and evaluating the activities and our strategic plan and what we did and to the extent of how we were able to implement the elections plan that we had planned before election, and then checking at the gaps that could have been there, given that every plan sometimes has gaps that have not been able to be implemented according to the plan. Ingini wombula kana unyuvani wa mwaka una ula unatwa iwe mwaini wa nyanya wena ina nduthi mbingi kuvita unyuvani wa mwaka wa 2011 itambila waweta kana inotho vanene ni waliuku wa kuungamia usakuani. And we want to continue with those digital reform. That is one of the issues that are coming up, so that even registering a political party is digitalized and Kenyans are able to access our services easily. We also are evaluating the legal reforms that happened just at the beginning of this year, which we implemented during the elections, and we are checking on the gaps probably that would have come as a result of that implementation, and we all agree that the legal reforms helped especially sober up some of the issues that have to do with political party processes, including nomination process.
the manner in which parties are able to identify candidates to participate in elections. We appreciate the role that the parties played and implemented the law, and the openness of party nominations and the fact that they were peaceful, to the extent that we had almost zero reported cases of violence during the party nominations, contrary to what used to happen before these particular elections. But we also are looking at the gaps. What are these areas then that probably we need to try them better in law so that the next election can only become better? One of them is because the law came ingino kuetakana mawalenyo alama kuvikia kuikia ni makutethesia vanene kuyumba nisio nyuvani wangilili miongo ili na muonza. Less than a year before elections, we were not able to finish on the process of regulations. Some of the processes that came with the new law need some regulations. For example, when we talk about indirect party nominations, using, for example, consensus building and or delegate system, for better implementation and understanding, the evaluation here is suggesting that we should come up with regulations that are very well governing the consensus process, governing the delegate system, and different systems, especially the indirect processes. The direct, where we are talking about universal suffrage and all that, should also be looked to see what are the parameters that need to be regulated. Regulations need to come on board, and working together with other stakeholders in the electoral process, including the Electoral Commission, then we see how that process then will become better in the next elections. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni wa Angelina Mose. Livoti ya nchi niyo kututuma nthini wa uthiumu o mukuvi na ndaendeta uthiumu ni nenda kuulilikania kana umuthi itina wa Mauvoo mwendoni wa saa ili twitha twiwatiania na unenania wa imwe kwa imwe vala mwandikisho wa Mauvoo Benjamin Mwaka ukwitho ainenania na mwene kivila wa chama cha UDA Johnson Nduya muthama kwou nova Vilingi wa Mauvoo kundu katete usonga basa ni ambothi uthiumu ni na ndaendete ni kana ithau ni ona yendea na kuthela katika wa Morocco na Croatia na Morocco ni matandikitwo mbao ili kwa imwe niona ndatika ni ya miongo kenda na itano miongo kenda ni ile siongelwa na yu niona maundu maendete na ingaleko ni isu kwa Morocco ni matono mina namba inya ndukaliva asa Mauvoo yake ne mokite Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune.
Ni na udho chaingi ni ende na kumanyithia mithenya mivuthu itina wa President William Ruto kwambisya walani wa kinandu cha mikovo cha Asla Fund utalo munene wa NND ni wonanitie kukumbatilia muvango huu mevo atandithia na amwika vala mosete ilovia sia kinandu ki na kutetheka kwanze mwakana ingi maine na isioni kivathukanyo NNDA ni makathia kinandu ki na kuchumisya ukusi na vala makulenza ila ikiungamite kuongela ivinda ya kutunga ilovia sia walani huu kuma mithenya 14 kuvika mithenya miongo itatu. Kennedy Mulinge niwo wanena na NNDA na atumbanisia devote. Mithenya 17 tuna wakinandu kicha Asla Fund kila kinavaniwe kuma kuna njeki NZOMO kwa timonini va Kenya kwambisya amuma NND sub county ni sia Kibozi na Makindu ni mone kama ende kukumbatilia walanyo iweta tau kwa tambu vya sala sio kwa vanene ni Asla Fund ni andethisia muno nundu muthenya la ya launchiwe nethiwe na koba maana kenda nundu mota yakwa ya ndelu drive set na ongelelo mbesa nini na thinawa nundu ndia ina mbesa na thinawa drive set Asla Fund ya ndethia na nasio ko naiva isipokuwa limit nona yo nini yongele kombola ngwenda serikali yongele limit ya Asla Fund ni kanda mbesa isiende no toteria valo kwa tuwa kinandu kiu yukila etina wa NND kosa na kutunga mokova ondi ni wa ilungu ya mthine 10 na ile nenganito ni serikali amuma NND maweta kilungu kila meukwata takita kuongeleka kuma yenda kuongelwa mamina kuiva Asla Fund kumela na vikiva mithenya 10 mithelu nino nete faida wayo nundu nine thana kamota ka watu kaka loan na twa bingi sikaba magusia nethande na kindu nila Ruto na bwana Ruto na launch ya Asla Fund no si shilingi 500 na nengwa shilingi 475 na nengwa shilingi 475 na india na kombo iko ni shilingi bibiti bama kindu to kombo iko ya mutula na shilingi bibiti kwa muthana na thina wa na mabasi lota na mbia kota mutula na kubikia buni noni faida wa Asla Fund na neba mbeza sio nene sineme kuongela limit si alea kuongeleka na kubigabu ni Asla Fund nona yende nesa kila ngolia no mongele ibinda ya kwiba loan isu nundu kwa ando ingi tunakwatie loan yeno tutesi tunetha to ila campaign mood kwatia ibinda campaign nona Asla ba mheshimiwa konengo akatio ngili akatia 500 ketha no twana yuko kubila sina ligile tunetha na mood isia campaigns koni to kule yu management isia Asla Fund matuongele mithena onethana mithena miongo 3 wese ndia nitwambia kwiba yunundu nindirumanie kana tukubaloni la mambe yo twando NND maiwete lungule nanganito ya kutonga mbesa ita inini kuma yenda yongelango kuvikia mithenya miongo 3 Asla Fund ni ndethetie kumela nosie nina nenjwe limit ya shilingi 500 na nena thina ne wambinite nela no si Asla Fund nenendie na unumya thina su na nenevie na noni yenye mwene indethetie kila kibo ningwenda ethia no tuongelangwa mithenya ila ya kwiba ila tonengwa mithenya 14 ene sini nini kila kibo ne twelo nengwa mithenya ikethia ni ongelangwa ikenda tikeba ombola Ken Mulinge Mutongo TV kuma kauntini ya Makueni. Ndi muno musisia chambe ni muvya muno Ken kondo wange wesu na ndisikana no tethekete na Asla Fund nondo no ona yene ndiaso ingi mayase mone matethekete nayu imwe kwa imwe nenda twamba uthi unena niani ula tukumbanisha muthenyani omunthi otondo ni mutavizeni kana twithwa nake mwene kivila wa chama cha UDA Mheshimiwa Johnson Muthama Nduya ula wa senator wambe wa county ya Masako na unena nya usu ethi watu aisi na mwandikitwa Mauvoo kuma kithukumani kinene cha musi wa Ilovi Benjamin Mwaka na imwe kwa imwe nienda kwecha mitambo kwake Mwaka na Johnson Muthama nyetwithi ana saa 3:30 cia ungama nthini wa Vilingi ungi wa Mauvoo kwa oyu ni utia wese cia unenanya uwa imwe kwa imwe na indi Sharon Ndinda andeleze kwa lula Mauvoo kwanzia ya meko kwa oyu twithukisha Muthama mwaka huu wa ngilile na miongoni na ile unaye kana uye mwaka umwe munene vyo maundoni ma uteti niwe uye mwaka wa kampeni kula kusakua serikali impya na ondumwe na inde alamata ne wiki ya kusinda usumbe mali kangalikoni olei na no kana inde kumana mwaka uwe iliata kana kinthini chake uteti mwaka uwe iliata ilembeta ne okamba ondumwe na ntheni ma yito ya Kenya tuinevso imwana kunena na mwene kivilo wa chama cha UDA kila nicho the ruling party masi au kwa kisungu
kana chama kila kiutongoine wa serikali nene na indi tienda tuigwe yo ukamba tunekangia ata na ndhenima kuka kuvikio yu twende ata. Karibu sana chama. Thank you. Na tuambie na yokulyo ila iso ata kusisi ata mwako undu kula inakundwe wende ya peando ingimana na matana rate ya kana matana iki ya kana chama cha UDA ki chama impya ne kuvikia kusakuwa kina yumbe inge bungeni na seneti ona magavana kuvikio na kivila cho president yo mwako wili ata as a party. Nituambie siasa situ mwaka wa ngili umwe ngilile na 19 that was 2019 kana 2019 niguna kwatania na current president Ruto na tuambie siasa sia kunia nikenda pamoja na itu tuose usumbe wa Kenya cheki balua kitu kana uya muito nundu andu ala matalawa matonya kuthingithia nthino ya kisiasa onthe mainga lukwemwe tuambie na president mwene na chief kana assistant chief kana ala tuita madio onthe meetika president na twaina campaign yaina vinya munovyo ona ningulilikana mavinda amwe tuithi kundu tabandu bamwe twaendie ngaliko cia kilome twina deputy president munini wa Muzumbi dekene imwe twasie watu tuikumba kiwanzani cha chief umwe kwanza twathi kulandi mbembani mundani wa mundu kwa unaiwea muito pyu na indi yu mwaka wa ngilile na miongoni na ile tunoka upika kurani kwethwa kwina wea mwingi muno vyu nundu serikali ndiende isindwa nea minie kuivita yombene ya siya kibila kitu inenga Ruto na pethwa kibalua kikito lakini tuwa kuna kura na tuetie kura kula kuya numa Kenya numa tukuneanesa na tuwa sinda kwa mwaka wa ngilile ni na miongwele na ile ni mwaka utunengie isomwe nene pyu na 2022 isiasa isi ya UDA nundu yes UDA ni ukilile na namba ila mbinge elected na kubikiwa na president lakini tuisio kwa kambani kwa maoni mwangu tayuo mwene kivilo wa chama cha UDA chama kiki na performie how you expected ile mbetani ya ukamba unyubani ona wiva woza kura ya Central kura ya Rift Valley wakwatania yitho haya hatari na masabu gani tuwekete tukamanyakana is fault kura sia Rift Valley na sia Central sikikabuni kimu kwa utuenda 30% ya cost 20% ya Okamba 40% ya Western na 5% ya Nyanza na 25% ya